Bongosena Lida, Santoroy tu sila iklan terus. Apran kartipen Rengma naga si kaju bohong kita Santoroy si nagalan post lo. Hala si kita, perang si anding ke piti, hala bang. Pada kita orang pilih kartipen ke dak asor kali. Kartipen ke dak asor kali. Latung ke hala puluh, so jangan nak tuan nak latung ke lapen. Latung ke dak asor kali ha Borma pensiapa. Lapen latung ke adet avi latung ke hasil tu asak por saisi latung ke ketok latung Santoroy la sini litok dun tulo amat Nagaland Post tu ta publish bledar la Nagaland Post ta publish bledar lo Morung Express ta publish bledar lo lapen hala Eastern Mirror ta publish bledar lo hal ke English paper lo Dimapur pen publish amasi ni itum dam la nilitok pen mi po pen drive ki ponsi hala tu komputer lo thaptekan job publish nahi nitum apa kalam abang ke lain nitum cuma asapor kali itu la puhe goi la tok pen ni la ta ko publish dia naga tunta ye athe mahada komalo itu editor ta komania chohan ye la behapko bange chief reporter ke Susanto amat pa publish lo media la ai itu Eastern Mirror office lo dudam chok lo ekdom bongko sena sai sit arlon ke to atuan pinili ka setara naga tu to ke tu sila tu ke to ke kapori ke to sila tu bang ke to anda mali tu mali tu ke to alam an siapa naga tu dah pori tu ayat naga tu pori ko kapori bang lo te brain bang ke kamatha bang ke mul det tu kadi tewar pon det tu kadi yo tason dikian amat itu ke kardipen rema naga tu dipiti bara kan bape hala tu bagi pa enjoy election na non hai pong ba to bobo senato ma la son ra de la si la non kardi epex aporta ko pusi dakini pi pen na ha Shanghai ha Imphal publish la la ke do itu bobo senato la la RSS bobo senato office lo na pisa office lo na pisa अच्छा लगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ बने पेपर है टीवी लो नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ बुला दो ओनली सी केरा बता जोरहाट पे ओके आई ला हिंदी लो बड़ी चकमा तो मतलब ला itu mah efek body yang mereka klaim tu efek body pun mati di itu betul ke kroy don tu lo itu ka piblo de lame namai ba top de lame namai pada top de ban efek body tu efek literary body tu de to kita itu mana ngai koi lai lo chupen di Manipur dam nai ko bom ni am ba be kali tu down tek na tu kape pram na tu dam ni la pende la banke Assam Tribune lo October 6 early arms snatched from police during Ukhrul violence recovered. Filoma dake bangke Ukhrul. Wana jet keji naga Ukhrul pula te tangkul naga le de. Tangkul naga tu le. Ada ke Ukhrul pula te. Tangkul naga kapre ka naga ta tola. Tangkul le la kan tangai la muiwa mana dia tu ading wala ke. Wana jet keji ke to keep and retain to be coba dipikir lah tampul naga tu lah dun pro ang tak dun dik kami kalang kadi dik atau kami job pada benda job cek atau dik atau kami angke India government sita tribal lah pong bohong pit lagi ke mati di India government ke adik angke aman non ke naga tum desi je bohong non apa ke special naga tu je bohong. The confrontation between Hunpun and Humpung village. Hunpun and Humpung village. La Rong ni tu
je bohong si bang ti le lapen arms ke low pick le police dum lo pan si ti da body ti ka li lo police ki pilu le yo police tu si pilu wajib ti dia tu apa kapal ti dia apa nala tu apa itu karbi itu man tu ke PLT tu man tapi ke di arm police tu ti ke police tu directly piche la tu ke pilu ma ha naga tu la kapoja tu naga tu long bidap ko ha di mampur hada si kape nam ai di pu naga tu long si naga tu men si ke wan ko kali lo anda da asam police tu si pidang ahile sai sel la si naga SP ha di mampur dam ju di kilo kan ko pia kam hada ke dam dia kam la pe di anje hak ba hela naga tu ke podun de ni ka la mite mak ke bohong lo naga tu bilang ke bohong ha lam ta bi ke long le ke chi de la pen ke ka ke la da ba ka bi alam da do